Ibihe byiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye, mudukurikiye muri mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari, muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi n'igihugu cya Tanzania. Ikaze muri gahunda z'amakuru yacu. N'inkuru navuga ko ikomeye kandi ibabaje cyane kuri Madamu Janet Museveni, uyu ni umufasha w'umukuru w'igihugu cya Uganda. Akaba rero mbere gato yuko ngiye kugaruka kuri iyi nkuru, reka mbanze mbahe indi shamake y'andi makuru y'ingenzi. Tujye kugaruka kuri Janet Museveni, umufasha wa perezida Yoweri Kaguta Museveni mu gihugu cya Uganda. Nigeria, abitwaje intwaro bashimuse abanyeshuri. Abagabo bitwaje intwaro bashimuse abanyeshuri bo mu kigo cy'amashuri abanza muri leta ya Borno muri Nigeria. Reuters ni ntaramakuru by'Abongereza yanditse ko abitwaje intwaro bagabye igitero mu ishuri rizwi nka Musa Primary and Junior Secondary School muri Askila Uba. Uwitwa Ubaidara Hassani uturiye iri shuri yavuze ko abana bashimuswe ari benshi ariko nta mibare y'abashimuswe izwi. Umwarimu muri iri shuri yabwiye Reuters mu ntaramakuru by'Abongereza ko abateye ikigo bari kuri moto. Aturetse bamwe mu banyeshuri batorokeye mu bihuru, ati nakubwira ko benshi bashimuswe. Mu mitwe yitwaje intwaro ikorera muri Nigeria nta n'umwe wigeze kandi wigamba iki gitero, nubwo hari benshi babyitiriye Boko Haram. Muri 2014 Boko Haram yashimuse abakobwa barenga 70 muri Chibok ho muri leta ya Borno. Kuba icyo gihe kandi ibikorwa nk'ibyo byari bitarongera kubaho. Mu makuru kandi mu buryo bw'inshamake duce mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko mbere gato yuko duca mu iki gihugu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka mbanze mbabwire ko mu gihugu cya Uganda umurwayi yishwe na Ebola. Minisiteri kandi y'ubuzima muri Uganda ikaba yatangaje ko icyorezo cya Ebola cyagaragaye muri icyo gihugu ndetse cyahitanye umuntu umwe. Iyo minisiteri yahamije ko uwanduye yayikuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse ko uwo murwayi yanamaze kwitaba Imana. Uwo murwayi yitabye Imana ku itariki ya 14 Gicurasi 2026 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi Ebola yahitanye abantu 35. Ebola ni indwara ikomeye kandi yica, ikwirakwira binyuze mu matembabuzi yo mu mubiri ava ku muntu wanduye ajya kuwo bakoranyeho, cyangwa se ikanyura mu bikoresho byakozweho n'uwanduye no gukora ku muntu wishwe n'indwara. Ebola yagaragaye bwa mbere mu mwaka w'1976, bigakekwa ko yatangiriye mu Gacurama. Bimwe mu bimenyetso by'ibanze bya Ebola ni ukugira umuriro ukabije, kubabara imikaya, umunaniro ukabije, kuribwa umutwe ndetse no kubabara mu mihogo. Kugeza ubu nta muti wa Ebola uzwi havurwa ibimenyetso byayo. Icyorezo cya Ebola cyica nibura 50% by'abayanduye, icyakora ku nshuro zitandukanye igipimo cyagiye kandi gihindagurika hagati ya 25-90% nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko Minisitiri w'ingabo wa Israel yashinje uwitwa Lamin Yamal kwangisha abantu b'Abayahudi. Minisitiri w'ingabo wa Israel yitwa Israel Katz yanenze rutahizamu wa FC Barcelona Lamin Yamal wagaragaye afite ibendera rya Palestine ubwo abakinnyi b'ikipe y'i Catalonia bari mu birori byo kwishimira igikombe cya shampiyona ya Espagne batwaye. Israel Katz yavuze ko ibyo Lamin Yamal yakoze ari igikorwa cyo gukwirakwiza urwango no gukangurira abantu kurugira. Yamal w'imyaka 18 yagaragaye ari kuzunguza ibendera rya Palestine ubwo yari muri bisi ifunguye igice cyo hejuru mu karasisi go kwiziza iki gikombe kabereye mu mujyi wa Barcelona ku itariki ya 11 Gicurasi 2026. Na karasisi kitabiriwe n'abantu 150 bishimira iyi ntambwe ikipe yari yarayitsinze mukeba Real Madrid ikayitsinda ibitego 2-0 yari yateye. Ati Lamin Yamal yahisemo gushishikariza abantu kwanga Israel, mu gihe kandi abasirikare bacu bakora uko bashoboye ngo barwanye abo mu mutwe w'iterabwoba Hamas wishe, ugasambanya ndetse kandi ukanatwika abana n'abakecuru n'abayahudi tariki ya 7 Ukwakira muri 2023. Ibitero Israel Katz kandi yavugaga nibyo Hamas yagabye ku itariki ya 7 Ukwakira 2023 mu majyepfo ya Israel, bikica abantu 1200 ikanafata bugwate abandi 151. Israel yahise kandi igaba ibitero simusiga kuri Gaza, ubu bikaba kandi bimaze kugwamo abagera ku bihumbi 72. Lamin Yamal usanzwe ari umusilamu nawe yashyize aya mafoto kuri konti ye ya Instagram. Uretse Yamal, Espagne nayo yakunze kandi kunenga Israel agaragaza ko iri gukora jenoside muri Gaza. Espagne ntiyakomeje kandi kujya imbizi na Tel Aviv kuko mu minsi ishize Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu
yavuze ko yategetse ko abahagarariye Espagne mu kigo kigenzurirwamo ibyerekeye agahenge muri Gaza Civil Military Coordination Center in Kiryat Gat kubera ko barwanya kenshi iki gihugu cya Israel. Ikaze rero mu makuru yacu mu gihugu cya Uganda kuri Janet Museveni n'umufasha wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ku mufasha wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu gihugu cya Uganda, amakuru aturuka i Kampala mu gihugu cya Uganda akaba avuga yuko ku itariki ya 12 Gicurasi 2026 Perezida Yoweri Kaguta Museveni yarahiriye kuyobora Uganda muri manda ya 7. Kimwe mu byatunguye abantu bitabiriye umuhango ndetse n'abawukurikiranye bifashishije ikoranabuhanga ni ukutahabona Janet Museveni. Perezida Museveni yageze ahazwi nka Kololo Independence Grounds i Kampala ari kumwe n'umukobwa we Natasha Museveni. Umukobwa ni nawe kandi uherekeje se mu muhango wabaye mu ijoro ryo ku itariki ya 11 Gicurasi wo kwakira ku meza abanyacyubahiro bitabiriye irahira rye. Kuva Museveni yajya ku butegetsi n'ubwa kabiri kandi yari yitabiriye uyu muhango atari kumwe n'umugore we kuko kandi byaherukaga mu mwaka wa 1996. Kubura kwa Janet Museveni kwashimangiye amakuru yari amaze iminsi aho yiswa ko yaba arwaye ku buryo kandi atabashije kwitabira ubukwe bw'umuzukuru we bwabaye mu minsi ishize. Ibyari ugukekeranya byahindutse kandi impamo ubwo Musenyeri Chedon Mwesigwa yafataga umwanya wo gusengera uyu muhango w'irahira rya Museveni. Musenyeri Mwesigwa yasengeye Janet Museveni avuga ko yari amaze iminsi arwaye gusa ashimangira ko yakize kandi ari gutora agatege. Abitabira umuhango bahise kandi bakoma amashyi bigaragaza ko koko bari bahangayikishijwe n'ubuzima bw'umugore w'umukuru w'igihugu Janet Museveni. Uretse kuba kandi umugore wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, Janet Museveni ni n'umwe wagize guverinoma ya Uganda kuko ari minisitiri w'uburezi ndetse na siporo muri iki gihugu cya Uganda. Tugire kandi kuri Janet Museveni reka mabwire ko umugore wa Perezida wa Uganda Janet Museveni yavuze ko Imana yakoresheje umugabo we Yoweri Kaguta Museveni n'igisirikare mu kurinda abaturage b'iki gihugu, abasaba kandi kuzirikana urugendo rw'igihugu mu myaka 40 ishize ndetse no kurinda amahoro n'umutekano byagezweho. Yabigarutseho mu bikorwa byo kwiyamamaza kwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni i Entebbe ari ku itariki ya 5 Mutarama 2025. Janet Museveni yasabye kandi abaturage gusubiza amaso inyuma no gushimira Imana ku byo Uganda yagezeho mu myaka 40 ishize. Ati iyo duteraniye hamwe bidutera kandi kwibuka aho twavuye n'ibyo Imana yakoreye Uganda mu myaka 40 ishize. Yashimangiye ko amahoro n'ubumwe kandi igihugu gifite ubu byaturutse ku buyobozi bwiza bwashyizweho n'Imana. Agira ati Imana yakoresheje Perezida Museveni n'ingabo za UPDF ati mu kurinda amahoro n'umutekano w'iki gihugu. Yasabye abaturage kutibagirwa ibyagezweho abitsa ko Uganda yabaye ubuhungiro ku bantu kandi bahunga intambara mu karere. Ati niyo mpamvu rero impamvu nyinshi cyane ati ziza gutura muri impunzi nyinshi cyane ziza gutura muri Uganda kuko Uganda yabaye ibyiringiro bishya byabo. Janet Museveni yasabye kandi abaturage ba Wakiso na Entebbe kuzitabira amatora. Icyo gihe nk'uko abivugaga avuga ko abaturage kandi bakwiye gukomeza gushyigikira amahoro n'ubumwe nk'ishingiro ry'iterambere ry'igihugu. Ati ijwi ryawe ni itafari ryawe utanga mu kubaka iterambere ry'igihugu cya Uganda. Tuve kuri Janet Museveni turebera n'amakuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Ngo mbabwire ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Guinea Mamadi Doumbouya uri mu Rwanda aho yari yitabiriye inama ya Africa CEO Forum 2026 bagaruka ku gushimangira umubano mwiza usanzwe hagati y'ibihugu byombi n'izindi ngingo impande zombi kandi zihuriyeho n'ubucuruzi n'ishoramari. Ibiganiro Perezida Paul Kagame kandi mugenzi we Mamadi Doumbouya byabereye mu biro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro tariki ya 15 Gicurasi 2026. Ubutumwa bwashyizwe kuri X bukabugira buti abakuru b'ibihugu bombi n'amatsinda yabo baganira ku gukomeza kandi gushimangira umubano mwiza uri hagati y'ibihugu byombi, banaganira ku ngingo z'ingenzi zirimo iterambere ry'ubukungu, ubucuruzi, ishoramari ndetse n'imiyoborere myiza. Guinea Conakry n'u Rwanda kandi bisanganywe umubano uhamye ushimangirwa n'ingendo z'abakuru b'ibihugu byombi zakozwe mu binyuranye mu myaka ya vuba n'ubufatanye mu nzego zitandukanye. U Rwanda na Guinea Conakry kandi dufitanye amasezerano y'ubufatanye mu guteza imbere inzego zitandukanye zirimo kandi ikoranabuhanga, ubuhinzi, ishoramari, serivisi, ubukerarugendo, ingufu ndetse kandi n'ubucuruzi. N'amasezerano yasinywe mu Kwakira 2024. Hanyuma mu yandi makuru riduce muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mbabwire ko ihuriro rya AFC 23 ryashinje umuryango Human Rights Watch harabika gutangaza ibinyoma no kwirengagiza ukuri mu buryo kandi bashimangira ko ukorera mu murongo w'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
ryatanze ubutumwa risubiza raporo ya Human Rights Watch yasohotse ku itariki ya 14 Gicurasi ishinja abarwanyi baryo kwicira abasivili mu mujyi wa Uvira, gufata abagore ku ngufu no gushimuta abantu hagati y'Ukuboza 2025 na Mutarama 2026. Human Rights Watch yatangaje ko aya makuru yayakubuye mu bantu 120, bamwe muri bo kandi bavuganye nayo kuri telefone, barimo kandi abo mu nzego za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Burundi zirimo igisirikare ndetse n'ubutasi. Ku wa 15 Gicurasi umuvugizi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko raporo ya Human Rights Watch iri mu murongo wa politike wa leta ya RDC hafi ijambo kurindi, kuko isubiramo icengeza amatwara rimaze kandi igihe ni kinini cyane rikwirakwizwa. Lawrence Kanyuka yagize ati mama ko yagatatu ibutsa abanyekongo n'abanyamahanga ko atari ubwa mbere Human Rights Watch bikoze. Amakuru adashidikanywaho yemeza ko leta ya Tshisekedi imaze kandi imyaka myinshi cyane ikorana n'uyu muryango mpuzamahanga. Akomeje ati aho guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi, bigaragara ko Human Rights Watch yahisemo kandi kwinjira mu bikorwa bya politiki bigamije guharabika AFC 23 ku ruhando mpuzamahanga, ikoresheje kandi uburyo bwose bushoboka. Mama ku gatatu yagaragaje ko ibice bigenzurwa na leta ya RDC biri gukorerwamo ubwicanyi nko muri Beni, Ituri hagabwa ibitero n'umutwe w'iterabwoba wa IDF ndetse na Codeco, ingabo za leta zikagaba kandi ibitero muri komine Minembwe, ariko Human Rights Watch yahisemo kandi kubiceceka kugira ngo ishimishe ubutegetsi bw'i Kinshasa. Iri huriro ryagaragaje ko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zikomeje kandi gukorana n'umutwe w'iterabwoba FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, ariko ko Human Rights Watch idashaka kubivugaho muri raporo zayo. Alliance Fleuve Congo M23 yatangaje ko kubogama kwa Human Rights Watch yagaragaje muri raporo yayo gutuma uyu muryango kandi utakazwa icyizere mu buryo kandi bukomeye, bituma kandi ibyo utangaza bidahabwa agaciro. Hanyuma tujye i Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi, bagire ko abanyekongo ba mu Bubiligi bahuriye i Bruxelles bakora imyigaragambyo yamagana ibitero by'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Burundi muri komine Minembwe, intara ya Kivu y'Amajyepfo. Abitabira imyigaragambyo bari bafite amabendera ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, bafite ubutumwa busaba ko ibitero bigabwa muri Minembwe bihagarara, inzira zihuza iyi komine n'ibindi bice kandi zigenzurwa, imvugo z'urwango zibasira abanyekongo n'abatutsi zigahagarara. Mu ndirimbo baririmbaga umvikanamo ubutumwa bugira buti Tshisekedi n'umwicanyi, Bitakwira n'umwicanyi, Ndayishimiye n'umwicanyi, Yakutumba n'umwicanyi, Mayimayi n'abicanyi, Wazalendo n'abicanyi, Wazalendo n'abajenosideri, ati amahoro muri Minembwe, Tshisekedi hagarika drone. Abashinjwa ubwicanyi muri izi ndirimbo ni Perezida Felix Tshisekedi wa RDC, Evariste Ndayishimiye Burundi, William Amuri Yakutumba uyobora umutwe wa Mayimayi Yakutumba n'umudepite witwa Justin Bitakwira ukomoka muri Kivu y'Amajyepfo. Abanyekongo bigaragaje kandi basabaga ko bene wabo bamaze igihe kandi kinini cyane bagabwaho ibitero bahabwa ubutabera, kandi bamaganye amacakubiri, ati basaba ko abaturage kandi babana mu mahoro. Imyigaragambyo yabereye by'umwihariko imbere y'inyubako z'inzego z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ziri Bruxelles, zirimo inteko ishinga amategeko yawo. Ikurikiye indi yabereye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya 20 Mata 2026, muri Kenya na Canada, n'umuryango mpuzamahanga kandi wasabwaga guhagarika ibitero biri kugabwa muri Minembwe no mu bindi bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Andi makuru akomeje kugenda avugwa ducihuye ni inkuru ibabaje cyane. Abana batatu bahiriye mu nzu bagejeje kwa muganga, rero umwe ahita apfa bitewe n'inkongi y'umuriro. Polisi kandi yavuze ko yatewe n'amashanyarazi. Byabaye masaha ya saa 2 z'umugoroba ku itariki ya 14 Gicurasi 2026, bibera mu mudugudu wa Nyarurembo, akagari ka Gitwa, umurenge wa Yatumba, bo mu karere ka Huye. Nyir'urugo rwahiye witwa Mukamazimaka Marie Louise, ari nawe kandi nyina w'abana, yabwiye itangazamakuru ko ubwo yari yerekeje kuri butike iri hafi y'urugo rwe yari asize abana be batatu mu nzu, maze yagaruka agasanga icyumba yararagamo kirimo gushya n'abana be bakiri mu nzu barembye. Ati nasize idirishya ry'icyumba rikinze, ariko ngarutse ati nsanga ryo rirakinguye, ati harimo umuriro, ati biranyobera, sinzi uko rero ibi bintu nabisobanura. Umuvugizi wa polisi y'igihugu mu ntara y'Amajyepfo ya Chief Inspector Police Hassan Kamanzi yabwiye itangazamakuru ko mu iperereza kandi ikibazo ryakozwe ryerekanye ko iyo nkongi yakomotse ku muriro w'amashanyarazi. Ati ishami rya polisi rishinzwe kurwanya inkongi mu karere ka Huye rikimenya kandi amakuru bahise batabara, bihutira kandi gukuramo aba bana batatu bakiri bazima bajyanwa ku bitaro bya Kabutare, ariko kuko umuto
ati muri bo yari yanegekaye cyane umwotsi wari wamaze kandi kumwangiza imyanya y'ubuhumekero ahita apfa. Chief Inspector of Police Kamanzi Hassan yakomeje avuga ko uretse ibyo abaturage bivugira, ubundi iperereza ry'ibanze ryerekanye ko uyu muriro wakomotse kandi ku mashanyarazi. Aboneraho no kugira inama ababyeyi yo kujya bita ku bana babo bakiri bato, ndetse kandi abaturage bagakomeza kandi kugira umuco wo gutangira amakuru ku gihe uko byoroshya ubutabazi bwihuse. Yaribukije abaturage kandi ko ku bijyanye no gushyira amashanyarazi mu nzu bajya bihatira kandi gukorana n'abatekinisiye bemejwe n'urwego ngenzuramikorere RURA kugira ngo kandi bizere ubuziranenge bw'ibyo bakoze, bityo bizere ko n'impanuka zikomoka ku mashanyarazi kandi zaba nkeya. Rero ni umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo yitwa Chief Inspector of Police Kamanzi Hassan yaganirije kandi uyu muryango. Tunarebera hamwe andi makuru akomeje kugenda kuko nta bushobozi akibona mu buyobozi bwa Castomel. Ati aho dukeneye icyerekezo usanga dufitemo icyuho, adukeneye icyerekezo hakaba kandi kudindira. Yakomeje abwira Stomel ko kuri ubu birigaragaza ko utazayobora ishyaka ry'abakozi mu matora rusange ataha. West Rating yavuze ko igikurikiye ari intambara y'ibitekerezo. Uyu mugabo kandi yeguye mu gihe ari we uhabwa amahirwe yo gusimbura Castomel ku buyobozi bw'ishyaka ry'abakozi riri ku butegetsi mu Bwongereza. Kwegura kw'aba bayobozi kwatangajwe kuri wa 12 Gicurasi 2026 mu masaha atandukanye, kwatewe n'ibibazo biri mu ishyaka ry'abakozi bishingiye ku matora riherutse kandi gutsindwa. Aya matora yabaye ku itariki 7 Gicurasi 2026 mu Bwongereza, Ecosse na Pays de Galles, yaragamije gushyiraho abayobozi mu nzego zibanze. Ishyaka ry'abakozi ryatakaje imyanya ibarirwa mu magana kandi mu bice ryahoze rigenzura cyane ryahigitswe n'ishyaka rya Reform UK. Abenshi bo mu ishyaka ry'abakozi bahamya ko Castomel atagishoboye kandi gusohoza inshingano bamuhaye, bityo ko igihe kigeze ngo bajyeho minisitiri w'intebe mushya. Minisitiri Strating niwe uhabwa amahirwe menshi cyane yo kumusimbura mu gihe kandi yakwemera kwegura, no kuvuga uyu Castomel mu gihe yaba avuye ku buyobozi bwa minisitiri w'intebe. Mu gihugu cya Uganda haravugwa inkuru isa nk'itunguranye, aho umupolisi yahawe inkweto nyuma y'imyaka yarabuze izimukwira. Polisi ya Uganda yahaye inkweto zihariye uwitwa Olepusi Jovian usanzwe ari umupolisi wayo nyuma y'igihe yarabuze inkweto zishobora kandi kumukwira kubera ikirenge kinini. Kuri wa kane ubuyobozi bushinzwe ibikoresho bwamuhaye inkweto z'akazi zifite ibice 17 ku bipimo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika US, bivuze ko zifite nibura santimetero 33 z'uburebure ukoresheje ibipimo byo mu Burayi, no kuvuga European Union. Izo nkweto zifite ibice 52. Ni inkweto nini cyane bidasanzwe kuko usanga inkweto z'abagabo nini cyane ziganje mu bice 10 na 11 cyangwa se 42 na 43. Polisi ya Uganda yavuze ko kuva yinjiye mu gipolisi, PPC Olepus yagize ikibazo cyo kubura inkweto zimukwira kubera ikirenge kinini cyane bidasanzwe bikamubangamira mu kazi ke. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ibikoresho muri polisi ya Uganda, AIGP James Apola, yavuze ko ikibazo cy'umupolisi ari kimwe mu bikomeye cyane bari bafite kijyanye n'imibereho myiza bituma bamutumiriza inkweto zihariye ku ruganda. Yakomeje ati ntabwo twakwemera ko umwe mu bakozi bacu akomeza gukora adafite inkweto zimukwiriye. Ikibazo cye cyaduhumuye amaso kugira ngo tubashe gukurikirana ibibazo biza ari umwihariko bijyanye n'imibereho y'abofisiye bacu. Ndamushimira ko yakomeje kwihangana kandi ntigeze yumva ko polisi yamwibagiwe. PPC Olepus yashimiye polisi ya Uganda, avuga ko kumushyikiriza inkweto zakozwe hitawe ku bunini cyane bw'ikirenge cye ari ikintu gikomeye kuruta guhabwa inkweto, ahubwo ari ikimenyetso ko urwego akorera ruha agaciro kandi rwita ku bakozi barwo muri iki gihugu cya Uganda, nk'uko Olepus yakomeze kugenda abishimangira. Tugiye kuri General Mpozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, akaba n'umuhungu wa Perezida Kaguta Museveni, yarakajwe cyane bikomeye n'ubwicanyi umutwe witwaje intwaro wa Rapid Support Forces urwanya leta ya Sudan wakoreye mu mujyi wa El Fasher mu ntara ya Darfur, agaragaza ko abarwanyi babo bakwiye gupfa. Raporo yakozwe n'itsinda ry'impuguke ryashyizweho akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano igaragaza ubwo abarwanyi ba Rapid Support Forces iyobowe na General Mohamed Hamdan Dagalo
bafataga El Fasher mu Kwakira 2025 bahiciye abantu bagera ku 2400 bica abandi 1600 bahungaga mu minsi igera kuri 3 gusa. Mona Reshmawi uri muri izi mpuguke yasobanuye ko ibimenyetso byakusanyijwe muri uyu mujyi mu gihe abarwanyi ba Rapid Support Forces bari bawuguyezemo n'ibyo mu mezi 18 bamaze bafunze inzira ziwuhuza n'ibindi bice byagaragaje ko uretse kwica abantu benshi banabakoreye iyicarubozo ndetse barabandagaza abandi barabazimiza. Yagize ati Rapid Support Forces yabikoze igamije kurimbura muri rusange cyangwa se mu gice kimwe ubwoko bwa Zagawa na Ful muri El Fasher. Ibi ni ibimenyetso bigaragaza jenoside. Ubwoko bwa Zagawa na Ful bugizwe n'abirabura b'abanyasudani. Bikekwa ko abarwanyi ba Rapid Support Forces babishe kubera ko atari Abarabo, ikaba ariyo mpamvu impuguke za Loni kandi zivuga ko bakoreje jenoside. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza yitwa Yvette Cooper yatangaje ko kuri wa 19 Gashyantare 2026 ageza iyi raporo ku kanama ka Loni gashinzwe umutekano, asabe ko hakorwa iperereza mpuzamahanga rigamije kugeza mu butabera abakoreye muri El Fasher. General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko uwo abarwanyi ba Rapid Support Forces bafataga El Fasher bishe abavandimwe n'abashiki bacu babirabura mu buryo bubi kurusha uko wakwica imbwa. Ati bazabiryozwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uyu musirikare yanditse ku mbuga nkoranyambaga ko ingabo za Uganda zizajya kwifatanya n'iza Sudani guhangana na Rapid Support Forces, asaba ibihugu bya Afurika gutanga umusanzu uzifashishwa mu gushyigikira ubu butumwa. Ati ikintu kimwe kimbabaza muri ubu butumwa bwo kurwanya Rapid Support Forces ni uko tuzica abahima benshi, ariko ni abahima b'ibicucu bakwiye gupfa. Intambara yo muri Sudani yatangiye muri Mata 2023 biturutse ku gushwana kwa General Dagalo na General Abdel Fattah al-Burhan uyobora iki gihugu. Bombi bahoze mu butegetsi. Igihangayikishije cyane ni uko ubuzima bwa sivili ari bwo bukomeje kandi kugenda buhatikirira. Duhindure ingingo mbabwire ko uwitwa Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yabwiye Bwana Trump ko ibiganiro by'ubucuruzi biri gutera intambwe ishimishije, ariko amuburira ko kutumvikana ku birwa bya Taiwan bishobora gusubiza ibintu irudubi ku buryo rero byabyara intambara. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa yavuze ko byaganiriwe mu biganiro byabereye mu muhezo hagati ya Trump na Xi Jinping. Perezida Xi Jinping yabwiye Bwana Trump ko amatsinda y'Abashinwa n'Abanyamerika yagiranye ibiganiro byibanze muri Korea y'Epfo kandi byatanze umusaruro. Reuters n'ibiro by'amakuru by'Abongereza yiteze ko Xi Jinping azamura ikibazo cy'uko Amerika kandi icuruza intwaro kuri Taiwan. Kugeza ubu hari intwaro ziguze miliyari 14 z'amadolari Amerika zikeneye uruhushya rwa nyuma rwa Trump. Ubushinwa bwabyamaganiye kure